باب 217 كرياد الصالحين درس ان ويبتن وجوب وقتغول صوم رمضان هورغول رسوما بيان بانغينانغول ان فضل الصيام برال كون كون اكوركا وما يتعلق به اكو يويتي كون اكوركا قال الله تعالى لذلك القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى هكذا المكة كان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى كن بيوال للناس ونندي وبينات كن بانغان دي من الهدى إمر دي به بيوال يدتي إنفو والفرقان كن سندين دي دي كدقون إفنان دي جل كفر قل إن دي نافقي فمن شهد كلا تواد وناك لسيدتي دي كلا تواد منكم إمودو hara o marangan ashara lewru falesumu yo horundu tan kana maridan awala safrin faidatun yo kuntu ko nyami kon ko on nyawlade ko min ayamin o bita e nyalade ukhra godde go famala hadith amma hadith ay jeden fagad takaddamat kon di de fe'ina fil bab e dambugal alladhi ngal qablahu adti ngal seda bimana ngal gaynu de njul wa nabi hurayra jattama ba hurayra radhiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda قال الله عز وجل الله تبارك وتعالى دال لي حديث القدسي كل عمل ابن ادم كلا غول نيدو ابن ادم له كونان دم الا الصيام سونا ko kan fayna li kan on ko minje wana jizibe ko mi wataka wasiyam korka junnatun ko hedode fa in kana silatika yasumu sawmi ahadikum fa idha kana silatika yawmu sawmi ahadikum nyalande de goddo e modon hori foti ko sunna foti ko farilla fala yarfut wata wadu kala golleli bondi je jaaso di nyiddude e kongudi mudum wala yadhak wala yakhab wata wadu ko wiete kon sonko e awa saako wata wadu fasiki yaga fa in sabahu adun hays goddi yenni ma qatala ma bi mutawiyat falyakul yo inni sa'imun mi do horim tewto takuma mi jabata kuma alladhi nafsi muhammadin bi yadi woni wonki muhammadun e jungo la khulufu fami sa'imi wallahi ko lungol hunduko horuɗo on atyabu ɗum no ɓuri urude ɓuri welde indallah ka Allah ɓuri considirede weltorede ka Allah merehil miske di urengol miske ɗi somi nodani horuɗon farhatani weltareji ɗiɗi e fawhuma yo weltorta go'o ida aftara so huntike fari o weltora ɓe fitiri ko hunti kon o ida laqiya rabbahu so fotto e joni makko o weltoyo noon weltande babare nde fari o weltora ɓe sawmihi joddi korka makko ko hori ko muttafaqun alayhi waza lafsu dum do ko kongor riwayat al-bukhari fi al-imam bukhari fa fi riwayat lahu mari fi al makko go wo yatruk on do accata ta amaw nyamata makko sharabo be jaram makko da wasatahu etugol sa makko e beengu makko ma e modi makko min ajli saban ka korka do ko minji as-siyam li wa ana jizi bi ka korka do ko minji ko mi yobat wal hasanatu bi ashri amsalha mo yere ko sappo yeru muɗum yoɓirte o fi riwayat li muslim fari fille muslim woko Allah daali kullu amali ibn adam kala golle neɗɗo ɓiɗɗo adama o moƴƴe ɗen yudaafu hasanatu moƴƴereji ɗin ko sowete ɗum bi ashri amsaliha sappo yeru ila sabo mi'ati di'fin ha e temeɗɗe jeɗɗi cowalle kono qala allahu ta'ala la daal illa sama sona korka kan fa innahu kaɗo li ko min jeyi o anajiji bi komi yoɓata ka kaɗo multiplié guluuje millionji ko ala adadu yeɗaw shahawatahu waccita saha makko o to amahu e ñamata e makko e jaram makko min ajli sabu an lissa min wodani horɗon farhatani weltareji ɗiɗi farhatun weltare inda fitrihi kasanga huntagol makko farhatun e weltare inda liqa'i rabbihi nokku kawrugol e joomi makko wala khulufu fihi wallahi ko lungol hunduko makko kon atyabu ɗum no ɓuri urude indallahi to Allah mirrihil misk di urengol tiri misk wano ƴettama e makko kanko muslim anna rasulullahi wonde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam afan ƴettama e makko kanko aba hurayra wonde nelaɗo Allah qala e make man anfaqa zawjayn kala dépense ɗo restindirɓe ɗiɗo fi sabilillah fi Allah noodi o noddiroyte min abwabil janna immorde damboɗe aljanna ɗen yo natirngal o faalira ya abdallah o inne kaye jiyaɗo Allah hada khayr ɗum ɗo ko moƴƴere faman kana kala laatiɗo min ahli sola ko jiyaɗo yimɓe julde ɓen juulaynoɓe ndu iya noddirte min babi sola immorde dambogal e ko ɗum woni julde juuloɓen ka rewata ɗum faman kana kala laatiɗo min ahli jihad ko jeeyaɗo e yimɓe jihadi ɓen du iya
haɓonoɓe jihaade bi mana o noddete min baabe jihaade o naatata ka dambugal jihaade oman kana kala laatiɗo min haali siyam ko jeyaaɗo yimɓe korka ɓen du'iya ko o noddeteeɗo yo naati min baabe rayyan e ngal ɗo dambugal wiyetengal rayyan oman kana kala laatiɗo min haali sadaka ko jeyaaɗo yittoɓe sadaka du'iya o noddete min baabi sadaka e dambugal sadaka ngal kala aboubacre radiallahu anhu aboubacry maaki bi abi anta wa ummi ya rasulallah nelaaɗo sottirima nene e baaba ma alayya ma ala man du'iya min tilkal abwab yon noon ko honɗum no yiwɗa on noddiraɓe e dambuɗe ɗo fo min daruratin immorde e daruri ma ala ko honɗum fawi man du'iya on noddiraɗo min tilkal abwabi e ɗeɗo dambuɗe min daruratin immorde e daruri falliɗo a ahadum tan so goɗɗo noddirte min joni min tilkal abwabi e ɗe dambuɗe kontaɗe ɗo kulliyaɗe fo kala nelaɗo maki naam o ar jumɗo tijji wuritode an takuna nde laatoɗa an aboubacry min hum jeeyaɗo e ɓen noddiroteɓe ɗeɗo fof yo naatiroy heeɗi Allah waɗe jeeyaɓe ɓen enen kadi muttafaqun alayhi وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي كو يتا نبي صلى الله عليه وسلم قال وماك إن في الجنة عندنا الجنة بابا دمبغل يقال له ينقل به ريان يدخل منه ناتر يمقل الصائمون هورو يوم القيامة لا يدخل ناتر ويتامن يمقل أحد هيقوت غير مكيناب يقال يئ نبدو ونبدو دارون هنا الصائمون هم تهورو إنه بين كادنوني فيقولون قومون بإم أخي لا يدخل منه ناتر تأدم بغنقل أحد هيقوت غير مسيناب فإذا تأخلوا سبناتي كبلغني أغلق دبوغنقل سكي فلم يدخل ناتر تأمن يمقل أحد هيقوت الله أكبر متفق عليه. ونبي سيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد لا يجي يصوم يوما ونهارا يلعن في سبيل الله إلا باع الله سبحانه له إمري بذلك اليوم سبب يلا القوتل قال هوري دون الله إندراي حقنا مكو يتنين وجهه يسمكم أن نرجع يتنين 70 خريفا ndungu capan ɗe bimana distance ka goɗɗo yaata duuɓi 90 ko on distance waɗete hakkunde makko e yite nge muttafaqun alayhi hetelan horɗo ɗo suumayeji hoori sunnaji simayi ko firi ko on ɗon hewtodirta e yite aduna e lahara wa nabi hurayrata radiallahu anhu yettama e wani nabi ko yetta nabaji allah sa sallam qala maki man sama ramadan kala horɗo leyru suuma e imanan wa ihtisaban hara ko gomningol e tañƴinagol baraji ɗin kalla warri wofira lahu yafantama ma taqaddama konko ardini min dambe e bakkatuji makko ɗin muttafaqun alayhi wa anhu jettama e makko radiallahu anhu anna rasulullah nelaɗo sa sallam qala maki ida jaa ramadan so lewru suuma e ndun ari futti udditata abwabul janna dambuɗe aljanna ɗen fop wo holligata soge abwabu nar dambuɗe yiite ɗen ko suddi fatto ceene golɓe a cheytanuji ɗin muttafaqun alayhi ɗum ɗo noon hiɗen seedi ɗum ɗo en yiɗum ɗo na haala har ila ka suuma e dari taxiwal ngal ƴawɗa ko sudaysi e suraymi e ustasi kaari woni janngude ila ka wiya lewru ndu yiyama janngu ko julde yiya makkiji ɗin fof min mintinama taxi ji ɗen fof kadi watti ko wowi wattude kon on jii wa anhu ƴettama e makko anna rasulallah onde nelaɗo allah sallah sallam qala o makki suumo hoorire li ru'yati sabu yi'egol mayru na hoorire sabu yi'ugol moɗon mayru o wiyanamen no en an kañum en tant que mi yi'ali mi horata en tant que mi yi'ali mi ñamata ɗen ko kamɓe ande konto ɓe itti on aqida e nden tinnare an hayko mois de août ko be yiyaka ma si hoora ko be yiya si ñama ahi an hay so tawi kamon ɗo hino niɓɓiti ara ko ceeɗu kono no niɓɓiti no waɗi fiiru faaru ko be yiya si ñama hayso ko abunɗo ko be yiya si ñama ko be yiya si hoora wattu yiide waftiru huntore li ru'yati sabu yi'egol mayru fa ina gabi aleykum si niɓɓitani on tawi on wata yiide kawtal ɓe mo wata yiide aduna on kala mo humpodirton e téléphone ma e télévision ma e canal wawali ɓen fof no niɓɓitani ɓe are ko watton ma yo risque ñamon ma yo risque horon fakmilo ko yon timmin iddata chabana contore sabbourde suuma e salasina balɗe 30 si humon suumaye ko wana noon siko suumaye koyen timmin 30 si juulon kono ko si niɓɓiti si niɓɓitani on onon mi hentanike men mene min inni on min yi'i jaɓe si niɓɓitani en fof
saudi to yi kamɓe hentanike ɓe inni kamɓe ɓe yii ɓe juula janngo yaɓen muttafaqun alayh wa hadha lafzu al-bukhari wa fi riwayati muslim fa in gumma alaykum si niɓɓitani on fa suumu awa he hoore salasina yawman balɗe capanɗe tati mi torki e musidɓe julɓe itten o yeddodiral juulugol haa gayna yilto yoɓita ma yahugo ruƴƴoya hino hoori ma hoora ñande julɓe ronka ruƴƴude perda juldere nden e ko nandita tawi ɗum woni hunde wootere hoori dooɓe juuli dooɓe si tawi woni julɓe ɓen hoori hooru a ɓuraaɓe e gite a ɓuraaɓe e iman si ɓe e ñaami ñaamu kara mokkoɓe ɓurɓe ma woni e ɓaawo yimɓe ɗiɗo liggi islamique leydi maɗa ndin e saudi ko alqur'ana jippi ɗon woni e ɓaawo ɓe ɗiɗo si ɓe ɗiɗo fottani ya hooru hooru ahi si ɓe ɗiɗo fottani ya ñaamu ñaamu ya ahi illa koyna gootel ko waɗata kon ko waɗata kon ko waɗata kon en toñataɓe ɓe fottana ya ñaamu ñande nogaye jeetati sabbo suumaye ma ɓe fottana ya humu suumaye ñande nogaye jeetati sabbodu suumaye ɗon ɗon haray na ya jaɓ est ce que a faami ɗulle ɓe waɗata ɗum saudi wo ligue islamique leydi ma ndi wo ɓeɗo ɗiɗo kala fottanta ɗum e mi accay noon numéro téléphone ji andi mi feƴƴa kala faalaɗo noddugol landito e ma faalaɗo noddugol tawta mi nodda accay numéro téléphone ji anni 657 60 53 09 628 60 53 09 631 60 53 09 601 60 53 09 wallahu a'la wa a'lam.